Wag nie. Die tema van vanoggend se woord is worshiping through tears. As jy na daai prentjies kyk daarbo, daai is 'n kunsvorm, 'n Japaneese kunsvorm met die naam van kintsugi. Hulle gebruik goud om 'n stikkende, waardevolle bak of 'n pot weer reg te maak, aan mekaar te sit. Die goud is sigbaar op die laste waar die reparasies gedoen is. En hierdie bak wat stikkend was, lyk beter en hy lyk mooier en is kosbaarder as wat dit oorspronklik was voor dit gebreek het. Is dit nie interessant nie? Maar dit laat my dink dat so maak die Here met 'n stikkende hart wie hom innooi en hy herstel. Weet jy, as sonde die hart stikkend maak, as jy berou het oor sonde in die lewe, bring dit na die Here toe. Hy sal daai gebroke hart regmaak en die gebroke hart sal meer kosbaar wees na die tyd as voor die tyd. Die woord leer ons dat wanneer ons lewe met die Here regmaak, wanneer ons saak met hom regmaak, wanneer ons bely ons sondes, maar uit 'n gebroke hart, ons is so spyt, so innig jammer, en ons weet ons het 'n redder nodig, dan kom hy en hy seël ons harte met die Heilige Gees. En dit laat my dink aan die goud, dat daai pot aan mekaar gesit het, so kom die Heilige Gees, en hy maak ons hart weer reg. Soos ons op God se goedheid begin fokus, begin die Heilige Gees met die herstel. En 'n herstelde hart is kosbaar in die oë van die Here. Vir 'n hart wat stikkend was weens 'n berou vir sonde, of 'n verlore droom, of is dit 'n verraad uit 'n verhouding uit, of 'n persoonlike nederlaag, nooi die Heilige Gees in die situasie in. Moenie die deur van u hart toemaak nie. Worshiping through tears. Sometimes worship does not sound like singing. It sounds like crying. It is the quiet surrender of a heart that still chooses God, even when it hurts. Tears don't disqualify our worship. They deepen it. In those broken moments when words fail and strength is gone, our honesty becomes our offering. God is not distant from our pain. He meets us in our pain. The worship that rises through tears is often the most real, the most powerful, and the most pleasing to our Father. 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Paulus het 'n stryd met ietsie wat hy noem 'n doring in die vlees. Soos jy weet, het Paulus 3 maal die Here gevra om dit te verwyder. Maar in plaas om dit te verwyder, reageer God met hierdie ongemaklike waarheid. My genade is vir jou genoeg. Al verander die omstandighede nie. Jy sien my boetie en sussie, genade is meer as vergifnis. Genade is ons Here se krag, sy hulp en teenwoordigheid in ons lewens. In ons swakheid word die swakheid juist die geleentheid waar God se krag die sigbaarste word. Paulus het nie die doring in die vlees spesifiek genoem nie, omdat hy 'n beginsel wou oordra. Met ander woorde, die genade is beskikbaar vir soveel meer moontlike situasies.
Die doring mag swak gesondheid wees. Die doring mag emosionele storms wees. Die doring mag in verhoudings wees. Die doring kan self in verslawing wees. Die punt wat Paulus wil oordra is dat die doring bring swakheid tevore en daar ontmoet God vir ons as ons dit na hom toe bring. We need not to be ashamed to admit areas in weakness to our Father. Rather than hiding them, it is better to admit them. Isaiah 57 verse 15 says, For thus says the high and lofty one, He who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place. Ons weet het. But with him also, who is of thoroughly penitent and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the thoroughly penitent, bruised with sorrow for sin. My brother and sister, our brokenness attracts God's nearness, not His rejection. God does not withdraw when we are weak, when we are wounded, or when we are struggling. Many people hide their weakness and brokenness from God, fearing that they may disappoint Him or make them unworthy of His presence. Ons sien dit baie keer vir mense wat sukkel met verslawing. As hulle teruggeval het, voel hulle skaam en hulle het nie die vrymoedigheid om weer tot Vader te nader nie. God does not move away from the brokenhearted. He moves towards them. Dit is juist in hierdie oomblikke van swakheid dat ons harte meer sensitief raak tot Jesus se teenwoordigheid. Wanneer trots en selfgenoegdheid verdwyn, dan word ons harte 'n plek waar God sy teenwoordigheid kan huisves. In plaas om ons swakheid of ons pyn te probeer wegsteek, bring ons dit voor ons hemelse Vader. Die area waar ons die swakste voel, word juist die plek waar Vader sy teenwoordigheid bekend maak. Gebrokenheid is nie die plek waar God ons los nie. Dit is juist die plek waar hy ons intiem ontmoet. Waar ons gestruikel en geval het, daar is hy om ons op te help. Isaiah 40 verse 29. He gives power to the faint and weary. And to him who has no might, he increases strength, causing it to multiply and making it to abound. Baie male het ons die idee dat ons moet sterk staan. Ons moet in beheer wees om God se guns te verkry. Maar die skrif leer ons dat God juis krag gee aan die vermoeides, aan die swak voel. When we hold on to our struggles and try on our own strength to solve it, we soon find out our limitations. But when we hand our struggles over to God, we move from our natural abilities and we move into His supernatural ability. We stop being the source of our own power and we allow His power into our lives. When our own strength is gone, when all our own plans are used up, it is not a sign of weakness, but it gives space for God to intervene. Soms is dit net nodig om met ons hande oop te maak en vir die Here te sê, ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer nie. Ons kan nie hierdie hanteer nie. Ek gee my swakheid oor vir U sterkte. Dit is nie 'n sonde om moeg te word nie, of om swak te voel nie. Dit is die perfekte oomblik om oor te gee aan God, om sy sterkte te ervaar, sodat ons kan aangaan. Sy krag is meer as genoeg vir die uitdagings wat voor ons is.
Psalm 147 vers 3 sê, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, curing their pains and their sorrows. My brother and sister, God does not distance Himself from our pain. He is drawn to it. He heals the brokenhearted as we bring it to Him. Often we try to compose ourselves before we pray, putting on a mask, trying to show that everything is under control. But prayer is inviting the light of God to come into the darkest areas of our lives. We do not have to be in control. Wanneer ons Vader in ons gebrokenheid innooi, dan verander die situasie. God se teenwoordigheid bring vertroosting na gebroke harte toe. Sy teenwoordigheid bring herstel, gee vir ons krag om aan te kan gaan. Psalm 51 vers 17 sê, My sacrifice, the sacrifice that is acceptable to God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart, broken down with sorrow for sin and humbly and thoroughly penitent. Such, O God, you will not despise. Ons onthou Jesus se woorde, Psalm 22 vers 42. Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet not my will, but always yours be done. Jesus was eerlik. Jesus experienced anguish and sorrow and mental distress. He knew the brutal death that was waiting for him. He sweated blood out of anguish. En die woord sê, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy was nie mens gewees. Our brokenness, our sorrow is a sacrifice that God receives. Brokenness is not failure or weakness. It's in God's kingdom, brokenness is surrender. Tears is a sacrifice. What God truly desires is a humble heart that is honest and surrendered. A broken heart is not a defeated heart. It is a surrendered heart. Brokenness strips away self-sufficiency and opens our lives to the transforming grace of our Lord. 'n trotse hart wil alles hanteer. 'n gebroke hart verwelkom God se teenwoordigheid. Gebrokenheid is dan nie die einde van die storie nie, maar dis die begin van transformasie. Wanneer ons die areas waarmee ons sukkel, ons mislukkings en ons wonde na Vader toe bring, word dit die areas waar sy teenwoordigheid kragtig werk en 'n verskil maak. And I'll take you to Job 1 verse 20, you know the story. Then Job arose and rent his robe and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. He fell down and worshipped. Dis seker die laaste ding wat 'n mens sou wou doen. And said, naked, without possessions came I into the world from my mother's womb, and naked without possessions shall I depart. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed, blessed, praised and magnified in worship be the name of the Lord. O, mag ons leer van hierdie verhaal van Job. Aanbidding in die teenwoordigheid van pyn is die kosbaarste offer wat 'n gelowige aan God kan bring. Wanneer alles in die lewe stabiel en vreugdevol is, dan vloei aanbidding maklik, easy to worship and to praise. Maar wanneer dinge om ons deur mekaar gekrap word, wanneer ons onderdruk is, wanneer ons sit met hartseer of teleurstelling,
dan word aanbidding 'n offer. Dit word 'n offer. Aanbidding word 'n aksie van geloof. Met ander woorde, nogtans sal ek die Here loof. Alles wat in Job se lewe saak gemaak het, het hy verloor. Maar in plaas om sy hart teen God te draai, het hy na God toe gedraai. Hy het op die grond neergeval en aanbid. Sy verhouding met die Here was nie beperk tot omstandighede nie. Job understood something that every believer will have to learn eventually. God's character does not change when our circumstances change. He's a good and loving God, and He will remain a good and loving God. Brokenness does not disqualify us from hosting God's presence. In many ways, it prepares us for a deeper encounter with Him. Often when we feel strong and successful and self-sufficient, we are unknowingly relying on our own strength. Brokenness removes this illusion. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Wanneer ons deur trane aanbid, maak ons 'n kragtige verklaring. Here, ons verstaan nie, maar ons vertrou U. Hierdie tipe aanbidding reinig die hart en dit verwyder bitterheid en selfbejammering. In plaas daarvan dat pyn ons harte hard maak, maak aanbidding ons harte weer sag. Aanbidding verander hartseer na oorgawe. Aanbidding verander ons onsekerheid na vertroue toe. Broken worship will create space for God among the ruins in our life. You will remember the woman that wet Jesus' feet with her tears, who broke the perfume jar. The jar was broken. It was not only opened, it was broken, and out of this brokenness came this wonderful fragrance. When our hearts become broken by sorrow, something beautiful like love and worship can flow with a new, deeper intensity. When we choose to bless God, even when we feel empty, our hearts become a dwelling place for His presence. Jesus is described in the Old Testament as a man of sorrows. Jesaja 53 vers 3. He was despised and rejected and forsaken by many. A man of sorrows and pain and acquainted with grief and sickness. Jesus het deur lyding gegaan. Hy verstaan elke traan wat vloei. Wanneer ons uit pyn uit aanbid, vind ons dat ons nie alleen is nie. Die man wie smarte ken, ontmoet met ons. Aanbidding word meer as net 'n lied, dit word 'n gemeenskap, dit word fellowship with the one who understands. Ons gebrokenheid word 'n altaar waarop ons harte plaas. Wanneer ons harte voor God oopgebreek is, voel sy teenwoordigheid die leespasie met sy genade. Gebroke aanbidding word heilige grond. In our spiritual lives, we often feel that we must become strong enough, we must be disciplined enough, we must pray enough, and we must be spiritual enough before God can truly use us. But in God's kingdom, our own strength is not the qualification for His power to work through us. The only qualification needed is to be available and dependent on Him alone. Ek luister gisterand na Reinhard Bonke. Ek hoop ek dra dit reg oor. Hy het gesê, die Here het dit aan hom geopenbaar. God's word in Jesus' mouth is just as powerful as God's word in my mouth.
Is nie amazing nie, hoor, hierdie kan 'n deurbraak gee in ons lewens. God's word in Jesus' mouth is just as powerful as God's word in my mouth. Obviously in the name of Jesus. The word does not change. The power that's in the word of God remains the power that is in the word of God. 2 Corinthians 12 verse 9. The Amplified Version. But he said to me, my grace, my favor and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glorify my weakness and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest, yes, pitch a tent over and dwell upon me. God did not remove Paul's weakness, but God revealed his purpose. God's purpose was that his presence would strengthen Paul. God chooses to work through our weakness so that the glory that belongs to him cannot be mistaken as our ability. Wanneer Vader deur swakheid werk, is dit die enigste verduideliking daarvoor dat sy teenwoordigheid en sy krag geen eer kan na die mens toe gaan nie. Swakheid verskuif die aandag van die persoon na die bron van krag. Daar's bevestiging in 2 Korintiërs 4 vers 7. Maar ons het hierdie skat in erdekryke, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Wanneer ons beperking en ons swakheid herken, dan gee ons spasie vir God om te beweeg. Paulus ervaar dit so en hy sê dit voel vir hom of die krag van God op hom kom rus het, 'n tent op hom opgeslaan is. Dit is in Paulus se swakheid waar die teenwoordigheid van God die sterkste ervaar word. Ons swakheid mag voel soos 'n beperking, dit mag so voel, maar in God se hande word dit 'n platform vir sy krag. Wat ons mag sien as tekortkomend, sien God as 'n geleentheid. Ons lewens word 'n getuienis van die een wie in ons is. God's power flows freely through hearts that know they cannot live without him. Weakness is not something to hide or to try and sort out ourselves. Weakness is something to invite God into. Jacobus 4 vers 6 sê, but he gives us more and more grace. That is why he says, God sets himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly, those who are humble enough to receive it. God sets himself against the proud. Pride will build a wall of self-reliance and independence, and God's grace cannot flow through it. It is not weakness to admit we need God. It is divine revelation. Let go and give God access to our lives. Ek wil begin om af te sluit. Gebrokenheid is 'n proses wat God in ons lewens toelaat, sodat genade kan vloei vir vergifnis en vir genesing. Dit is nie vir die verwoesting van 'n siel nie. Dit is die verwydering van trots, van onafhanklikheid en selfvergenoegdheid. 'n Gebroke hart erken swakheid en verwelkom God se transformasie en sy teenwoordigheid. 'n Hart wat toe is weens trots, kan nie die volheid van God se genade ontvang nie. Brokenness, my brother and sister, is not defeat.
Brokenness is the place where the soul becomes open, honest, and ready to receive a touch from God. The supply of grace never runs out for those who remain dependent on Him. As our hearts remain open, His grace continues to fill over and over again. Gebrokenheid is die toegang vir genade en die ontdekking dat God naby is. Ek gaan nie afsluit met deur 'n gebed te doen nie. Maar ek gaan vir elkeen van u vra dat ons net vir 'n rukkie, vir 'n paar oomblikke terwyl jy 'n pragtige lied sing, speel. Kan ons elkeen vanoggend ons oë sluit en met die Here praat oor wat in ons lewens aan die gang is en hom in die situasie innooi. God weet alreeds wat in die lewe ingaan, maar hy vra dat ons dit na hom toe moet bring soos 'n offer wat ons op die altaar plaas, om vir hom te wys dat ons is nie te trots nie, ons is nie te vol van onsself nie, maar ons is eerlik voor hom met 'n verslawing, met gebroke huwelike, met verhoudings, met enige situasie, gesondheid. Ons wil ons gebrokenheid na God toe bring en getuig dat ons hom nodig het. Kom ons stel ons harte oop voor hom. As ons sukkel met sonde, kom ons bely dit. As ons teleurstellings ervaar, praat daaroor. As dit verhoudings is wat verbrokkel, as dit die liggaam is is dit huwelik wat ontbreek of 'n liggaam wat siek is. As dit sukkelende finansies is, enigiets, noem dit voor God, maar dan bid hom vir wie hy is. Hy is vol, hy is God. Vol van genade en vol van liefde. Vra die Here om te herstel, of om die krag te kry, om te verdra soos Paulus kon verdra. Vra die Here om die engele te stuur, om ons te versterk. Maak ons harte oop vir die Heilige Gees, om beheer te neem. Kan ons elkeen vanoggend ons oë net sluit en met die Here praat oor enige situasie en hom innooi in die situasie in. Erken voor die Here dat u hom so nodig het en nooi hom in. En mag ons harte oopbreek vir die wat sukkel met kankers en swakheid. Kom ons raak net stil vir die res van hierdie liedjies. Dankie. Thank you, Jesus. Be still and know
O Here, het ek gebede van die kinders gehoor. Here, wat 2 of 3 saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Ons dank U, Here, dat ons hierdie kosbare oomblik in die teenwoordigheid kon ervaar. Dankie dat ons gebroke harte voor U kon oopmaak, Here, en dat ons die genesing kan ontvang. Dankie, Here, die werk wat U in ons harte begin het, sal U voleindig en sal groei en groei tot die volheid wat U van ons vra. Dankie, Here, dat U ons toevertrou met hierdie belangrike saak van die verspreiding van die evangelie. Dat U ons toevertrou dat ons die hoop aan mense sal bring en dat ons lig sal laat skyn in 'n donker wêreld. Ons bring U die lof en die eer en ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Amen. Praise the Lord.